Kungene uswahla lensizwa emsebenzini. Ayisuka nini madoda ngithi ngiyasebenza ingqomonde yento le engena la. Ngithi ngiyayibheka amehla aqondane ngibheke phansi. Kanti ingqomonde iwise ifoni yayo lapha phansi. Ngihambeke manje sengiya eofisini lengqomonde sengiyoyitholisela. Mengifika lapha kuleli office ngifike ngiyaxoxa ukuthi mina ngumastende walo lonke lelibhilidi mina ama-applications for ama-companies azosebenza ngaphansi kwalelibhilidi lawa enziwa kumina, ama-complaints ebhilidi enziwa kumina. Kahle kahle umina ophethe lelibhilidi lonke ngumastende noma-ke ngingali-own ibhilidi kodwa ngiqashiwe. Ake ngicela ukuntshela ukuthi iy'ndaba zethu zagcina kuphi-ke zagcina edineni. Umfana wathumela ingubo. Wathumela i-assistant yakhe ukuthi ayithumele ingubo kumina. Sesimeshiselene-ke sishaye ogreen laphayana kwidina. Kwakulosihlanu vele nami ngena ama-plans. Lo mfana musha endaweni angimazi. iNewcastle incane-ke siyazana thina sonke eNewcastle. Ake bakwethu ngicela ukuntshela ukuthi lokho okutholisela kwami ngefoni kwangenza ngagcina sengisekamereni nomfana ngalolu suku ledina. Eflatini lami-ke kunakho konke. Kusukela ngalolo langa umfana akazange wahamba eflatini lami. Beliloku sihamba thina siye eflatini lakhe elikwi-building efanayo neyami siyolanda iy'mpahla zakhe. Siloku sihamba siyolanda iy'mpahla zakhe. Iba kwethu sedlala-ke manje u-husband and wife la. Nama ngisagqigqizeli ngiyaklina ngimaphansi phezulu. Ngu-wife oqotho nginqothovi yomfazi eflatini lami emkipitweni. Ake bafethu ngelinye ilanga mengibuya emsebenzini ngibuya umfana udeka amatafula. Umfana asho ukuthi usecela ukuvela ekhaya sesiside lesikhathi sijola. Sho ukuthi mina nomfana bekade sijola mhlawumbe usuphelile unyaka sesiku 2 years manje sijola mina nomfana. 2 years sijola and into enzakalayo njengoba sijola mangabe sisekamereni umfana besehlala isikhathi eside ndawonye. Umfana mangabe sekuwukuthi uyangena agida esibayeni sami mase kumele afike kuvuthondaba avelana athohlozele ngaphandle apull out athohlozele ngaphandle njalo umfana. Njalo mangabe ethohlozela ngaphandle umfana sithi nje mangabe nje sisaqeda umfana weney'ndwangu zakhe eyisoft engathi ziyi-velvet engathi ziyindwangu esoft enye indwangu nje ehlukile engingakaze ngiyi-experience leya ndwangu angazi ngayichaza ngithi indwangwini. Ubeyiba ney'ndwangu eziwu-2 mangabe siqeda ukwenza umdlalo wabantu abadala. Eyodwa asule yena enye asule mina. Yabo le ndwangu imnandi mangabe ngisula ngayo athi umuntu wesifazana kumele angasule ngethawula after ukwenziwa komdlalo wabantu abadala because ithawula liyagulisana kanjani. Shukuthi indoda yami ibinazo le ndwangu lezi ziningi ngiyacabanga ngoba ngisho noma kuthiwa siphinde kathathu uzoloku ekhiphe indwangu eyomile. Kuthi mangabe siqeda ngifuna ukusukuma nami mhlawumbe ngebathroom athi wena hlala phansi relaxa umina ngizohamba ngiyowasha indwangu ebathroom. Futhi beyahleze eyiwasha lezo indwangu zihengwa lapha ebathroom ziyashesha ukoma zome futhi angiyiboni ukuthi uyistoka kuphi uyibeka kuphi. Mina ngibona ngoba nanje esekhipha indwangu esengisula. Fast forward-ke sesibuyile-ke emalobolweni. Ubhuti usefike nje wayishaya zaphelele ekhaya wangilobola. Wasethi-ke uyahamba uye eThekwini kuyokhulunywa nabantu bakubo ukuze mina ngifike ekhaya kubo umndeni uzongibona. Hayi mangabe ubhuti esehambile-ke eseye useye eThekwini ngisele la eNewcastle iy'nsuku ziyahamba akatholakala umuntu wabantu efonini. Angimazi nokuthi akasabuyi manje emsebenzini akatholakala efonini akasabuyi. Eyilungu udle kuvala ukuthi what if kunento wrong eyenzakalile. Lapho sengigqoke i-engagement ring ngigqoke nje ingadlangadla yetshe emnweni. What if kunento wrong eyenzakalile ubhuti wabantu mina ngihleli la ngithi uyabuya kanti umuntu khona into eyenzakalile le eThekwini noma endleleni eya eThekwini. Eke iy'nsuku ziyahamba angizwa lutho from this guy. Bengiloko ngithi mhlawumbe ulahlekelwe ifoni mhlawumbe uzothenga ifoni entsha angifonele. Ake ngivele ngicabanga ukuthi no lo muntu lo ungilobolile othi ngihambe ngiye eThekwini ngiyovula icala lo muntu olahlekile.
ngoba angikwazi kubo, angikaze ngiye kubo. Bekuyima esazongithatha engisa kubo. Ngazi ukuthi nje unabantwana, unosisi wakhe maseba noma wakhe. Abantwana bakhe bagade usisi wakhe. Uma wakhe akekho esimweni esiright sempilo. Ngilungiselela ukuhamba uvalo liyagqigqiza ukuthi athina ama-results engizowathola mangabe ngifika eThekwini. Hayi ngempela sengiseThekwini manje sekuyintsukwana ngikhona la eThekwini. After ukureport umuntu missing person. Sho ukuthi umseshi wecala angitshela ukuthi hayi useliseshile icala. Indoda lengiyifunayo, le ndoda le ayishonile, indoda iyaphila nje iphilela impilo yayo as usual. Le ndoda leligama engimtshene lona uSimon Mdletshe, akusiyena uSimon Mdletshe, ashiya igama layo le ndoda athi uManqoba Msomo. Hayibo, uSimon Mdletshe nje lona akusiyena uManqoba Msomo. Athi umseji uManqoba Msomo, le ndoda igama layo, le ndoda ishadile, inonkosikazi nezingane. Le ndoda indoda powerful kakhulu la eThekwini, inamabhizinisi, inezimali, inamathenda, indoda enkulu. Kwayo nje angene kunama bodyguard eminyango. Ngithi hayi cha ngiyaxolisa bandla Nkosi yami. Ushuthi uthola indoda wrong, mhlambe bayafana, akusiye le ndoda le engiyifunayo. Ngicela ukukutshela ukuthi isililo engangisikhihla after umseshi esengipruvelile indoda wayibizela laphayana eofisini lakhe. Sengigodukile-ke manje ngikhihla isililo eNewcastle because indoda nje ivelane yathi hayi yona yayidlalela. Pho ilobole bekwelana hayi bingibonga ngalesikhathi lesi kade ngihleli nayo laphayana mangabe izosebenza. Kodwa nje it was never meant ukuthi mhlawumbe siyashada or anything. Umshado wayo yona ukuthi ishada umuntu oyedwa, umshado wayo uvalelekile ukuthi ishada umuntu oyedwa. So I must take it as a thank you gift. So umshado wethu is not valid. Yabona nje le ndoda mina ngangeke ngize ngiyiyeke. Ngahamba bafethu. Unyawo lami langaba nempumulo ngamuva, ngaya kaMhlaba Uyalingana. Niyamazi-ke nina loya muntu wesifazane wakaMhlaba Uyalingana, lo omude, omnyama, onamadlebe acijile, ogqoka ingubo ezimnyama, igabhugabhu zeyingubo ezimnyama, ohlala erumini elimnyama. Iroom lakhona khona imililo emkhulu, mase nje kuba nesipili phakathi nendawo esitheqekelele. Ake lo mama wabantu-ke athi kumina angikhulume while sibhawa emlilweni, angikhulume ngenhliziyo zonke izinto engifuna ukuthi zenzeke kule ndoda. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ngazisho izinto ngenhliziyo, umlilo wavelane nje wacima. Umlilo kade uvutha kahle, wacima umlilo, ngisho namalahle kade ebomvu avelana aphola nje, amalahle abamnyama. Ake umama wakaMhlaba Uyalingana angitshela ukuthi lokucima kwamalahle lokhu nokucima kwamlilo akusiyo isayini enhle. Kuqonda ukuthi le ndoda le is untouchable. Kuzomela sihambe siyobuka esibukweni sibone ukuthi kwenzakalani, sizoyisolva kanjani yonke le ndaba. Niyamazi nonke lo mama wakaMhlaba Uyalingana lo nemlilo egcwele indlu. Ningenze ngathi animazi ngoba niyamhamba umama wakaMhlaba Uyalingana. Ngicela nje ningazibuzisi ngoba niyamazi umama wemlilo lo ufika kufaka erumini eligcwele ngamaqonqo emlilo kaMhlaba Uyalingana. Hake bafethu-ke sesipilini-ke manje. Sesipilini kuthiwa lapha esipilini angifike ngikhulume ngisho ukuthi akavele lapha esipilini. Yindaba yini inkinga yakhe, ngikhulume kuthiwa mangabe sengibona izinto ezizokwenzala lapha esipilini ngingathuki noma kuthiwa ngithuke kanjani, ngingakutshengisa ukuthuka because once ngathuka lento ezizama ukuyilungisa angeke isalungiseka. Kumele nje ngipretend engathi angithukanga, ngithule, ngingalwi, ngingakhulumi up until ngithole i-instruction from umama wemlilo. Ake mangabe sesipilini ngibona mina ngenza inkonzo yekamero nale ndoda. Sekuyashiwo-ke le ndoda-ke iyavela ingisula ngalama velvet ey'ndwangu. Mangabe iye etoilet iwashe ezinye iy'ndwangu, hayi lezi adingisule ngazo. Lezi adingisule ngazo iyayigoqa kahle, inendawo le eyifaka khona. Seziningi zigcwele le y'ndwangu.
each and every time senza inkonzo yekamero yena uyisula ngeyakhe nama ngisule ngeyami ayihlanganise zoyithula endwangu ayifake kule sikhwama lesafaka kuzona le ndwangu. Ake ngicela ukukutshela ukuthi le ndoda lena kuthiwa igama layo leli uManqoba Msomi igama layo nje lasempilweni. Mase ukuthi leli gama leli lika Simon Mdluli igama lalapha ka spiritual world. Ka spiritual world ubizwa ngoSimon. Hake ngicela ukunitshela ukuthi laphayana ka spiritual world bethambe lethi indwangu ehlanganiswe nendwangu yakhe zoyi2 bekuzaleka ingane ka spiritual world. Shukuthi thina sineyingane ezu48 nale ndoda inkonzo yekamero sayenza ka u48 sineyingane ezu48 kuyavela laphayana esibukweni. Kuphinde kuvela ukuthi mina nale ndoda sishadile spiritually. Ngenkathi le ndoda lena ifika laphayana ekhaya izolobola kwangasibo nje abantu abanomali ihlobo zayo noma omalume babo noma obhuti bazo kwakwamadoda aka spiritual world ahamba nale ndoda endaweni zobumnyama. Shukuthi mina ngumakoti waseyindaweni zobumnyama ngilotsholiwe ngineyingane zaseyindaweni zobumnyama. Inkosazana yemlilo ke lena noma umama wemlilo angitshela ukuthi in order for me to divorce ukuze ngikwazi ukudivorce le ndoda kuzomela ukuthi ngibulale le ingane ngiphinde ngibulale nale ndoda le spiritually. Ingane nengane inkomo komele ngize lana kuhlatshwe inkomo ishiswe ingane nengane josineyinkomo ezinengane ezu48 it means ingane ezu48 49 ngale ndoda. And if kuukuthi angiyibulali le ingane mhlawumbe ngizama ukwenza amanye amaqhinga eceleni okulwisana nale ingane le ingane lezi ziloyal kubaba wazo. Le ingane lezi ivikela ubaba wazo against anyone or against ubaba wazo. So my life will be affected. Kuzoyidestroya impilo yami if mina ngifuna ukuba against lo baba or ngifuna ukuzama ngezinye indlela zokuqhelisa lo baba nale ingane zakhe. Washo ukuthi njoba sishadile nje sinto eyodwa if mina ngidecide ukuthi mhlawumbe ngifuna ukudivorce ngodinga inkomo ezu49 ukuthi ngidivorce. But if ngizama ngezinye indlela unto me ingane akekho umuntu othinta ubaba wazo. Leza ingane zimprotectile lo yababa zimzungezile. Ngisho nama-tenderpreneurs amanye azama ukulwa nalo baba ingane ziyatheleka kuqala ziguqula imoto iwe. Ingane ezitheni ziyatheleka uze nje kuthiwa umuntu uhlaselwe yinyosi waze washona kanti bengasizi inyosi bekulezi ingane. Ingane ziyahamba emabhenki zithatha izinto zenza izinto zenzeke for lo baba lo. Ayibo Nkosi yami pho why mina achazeke manje unkosazane womlilo asho ukuthi why wena the reason why lento yenzakala kuwena it's because lo baba lo ekuthwaleni kwakhe khona istage la imhlatshelo ingasazwakali khona sekumele angene kwenye ilevel sekumele ashade la emkhathini ashade umshado wobumnyama. Unfortunately ke kwavela wena ke laphayana emantombazaneni wonke emagameni wonke kwavela isithombe sakho wavezwa ukuthi usebenza kuphi. Lo baba ke waseqhamuka neplan ukuthi avule leya office. Remember ngaleli langa leli ewisifoni weyiwise ngamasibomu ukuthi wena uze kuyena mase ke yena asuggesta idina. Uyayikhumbula ingubo athumela iPA yakhe ukuthi wena uyigqoke leyo ngubo leyo yayikhathiwe yayigcotshiwe izinto yayimanariziwe yayicheliwe ngamakhambi nangazo zonke izinto zobumnyama ukuthi wena uzehlisele isketi noma isikhindi sangasese kumuntu ongamazi oqalayo ngqa ukumbona empilweni yakho kodwa uyithole nje usumnikeza izinto ezimfihlakalo just like that. Zonke le inyanga lo baba ehleli eNewcastle bekakhava iscore senamba yeingane ekuthiwa kumele azenze. The minute ehlanganisa indwangu yakhe nendwangu yakho iqanda lele lihlangene iqanda lendoda lesifazane ingane leyo. Kwathiwa nje makabe seyihambisa lapha abahambisa khona kwenzakala izingane zasemkhathini izingane zobumnyama.
achaze unkosazane yemlilo, achaze ngiyibone ukuthi inkosi yami ngaze ngazifaka enyakanyakeni. Hawu ngaze ngazifaka enyakanyakeni engabe nje ngatholiselana ngefoni ngangavuma ukuya kwi-date nomuntu engingamazi engiqala ngqa ukumbona umuntu ongasiwona wasendaweni. Umuntu engathi mekuthiwa ngiyamtracer ngazi ngizophuma ngakuphi ngiye komtracer. Ngibuza inyanga ukuthi mangase ngiyoshisa lo yamuzi ngezishe yini le ingane nalonkosikazi ngishise nje lesa stage sonke. Angitshela unkosazane yemlilo angitshela ukuthi leza ingane zingadinwa kakhulu zingabuya kuwena ezibuye impilo yakho ziyithene upside down. Please get note ukuthi njengoba nishadile indaba yenu ayiphelile kahle kahle nina nindawonye nomfazi nendoda. Indaba yenu ayakapheli imayisaqala. Ake bafethu sengiyabuyela ke manje endlini yami ngiyakhala ukuthi intoni lento engiyifake kuyona. Hayi impilo yami iyaqhubeka fast forward impilo yami iyaqhubeka ayikho into engaffectayo but I know at the back of my mind ukuthi ithele yanyanga ayikho into ezovimba ukuthi istep esilandelayo singenzeki indoda isazobuya because mina nayo sihlanganisiwe emkhathini sinto eyodwa. Ngizoyithatha phi mina inkomo ezu49 kuthiwa le inkomo lezi ezu49 akungabi inkomo ezacila kube inkomo lezi eziqala ko20k. Ngizobathatha phi mina o20k abawu49 ukuthi ngibulale wonke lo muntu lo. Shukuthi for inkomo bengizodinga 980,000 plus 20,000 wokuthi kwenzakale lo mcimbi from enkosazaneni yemlilo okusho ukuthi bengidinga imiliyoni nje liphelele. Ngilithatha phi mina imiliyoni yokuthi ngihambe ngiyodivorce nale ndoda ngihambe ngiyodivorce nemkhathi. Ngihambe bafethu ngiye emabhange ngiyoboleka le miliyoni amabhange afika ngihleke isisulu. Kuthiwa igama lami lingcole liphelile ngizofuna ukuboleka imiliyoni. Hayibo lingcole kanjani ngingakaze ngenze lutho. Nginga-understand ukuthi lingcole kanjani into nje engayazi. Ake yonke indawo le ngiyabheka khona nje igama lami lingcolile liphelile. Ngiqaleke manje lo muntu sengiyamphupha ke ebusuku. Sengiyamphupha senza inkonzo yekamero enza njengalendlela lesasenza ngayo engisula. Ngibuyele kunkosazane ngisho ukuthi sengiyamphupha ngingenza kanjani ukuthi ngistophe ukuthi ngimphuphe. Ithi inkosazane yemlilo kumina izathu sokuthi ngimphuphe it's because usebuyile usezo-eda ezinye izingane. Sho ukuthi nje usazoyi-eda ukuthi mangabe serichile igoal le kumele ukuthi ayiriche khona mase kunikeza ibreak because wena unkosikazi wakhe manje expecteke lokumphupha usazokumphupha emini usemsebenzini nje uthi uyocheck etoilet ubona izinto ziyayiphumela kuwena because bekadenza something nawe. Uzokayenza nje emini noma inini ngalesikhathi lesi afuna ukuyenza ngaso. It's not ukuthi uzoyenza ebusuku kuphela. Sengidesperate ke manje ubani umuntu ozongiboleka imiliyoni sengiyacela ngicela abantu bangiboleka imiliyoni. Abantu bahleke bathi uphilile kahle ekhanda kodwa zombuso ucela ngiboleke malini imiliyoni ngathi kwa mina ngiyimiliyoni uzoboleka imiliyoni. Hey ngihlupheke bakwethu ngize ngifike esimweni la sengithi you know what enough is enough ngiyahamba manje ngiyothatha eyami impilo. Mengithi ngiyothatha eyami impilo ngifike ngihambe ngiyoyilengisa. Hayi ngifike uyoyilengisa kufika ubopha ifindo masuyashutheka ikhanda lakho umi phezulu kwebhakede masukhahlela ibhakede ukuze kuthiwa ukhahlele ibhakede makuthiwa ushonile ingoba umuntu usuke ekhahlela ibhakede. Ake ngikwenze yonke lo processing yes nje ngcono ke ngihambe ngiyobonana nenkosi ngoba kusiyimpilo lento le ngiyiphila la. Ngivelana nje kube ngathi nje sengiyimanzi emini abantu bengihlala sekunezincamfu sengiyanuka njengasade ngenza inkonzo yekamera nje out of the blue. Ake ngiyajabula ke sengilibophile ifindo sengiyofaka ikhanda lami ngiyajabula ngilifaka ngenkulu injabulo leli ngilikhahleleke ibhakede. La kumele ngabe ngizokhona intambo isingihila ngizosekuphuma amagwebu sengilindela amagwebu ngithi nje ngisazosmile ngisimalela amagwebu kuvelele kuqhamuke
ezinye izinto nje ey'ngcolile zindize izinto zifike yisike intambo ngiqashuke ngiwele phansi. Leli phezulu-ke ibhakede lami ngiwele phansi ngize ngidiskhave abantu ngahamba nje ngaya kwelinye isonto elisakhiwa yabo elingakaqedwa ngahamba ngoyibulalela khona. Sho ukuthi lali phezulu ngathi mangabe ngiwa ngawa ngaquleka okwesikhashana. Ake sebeyafika-ke omakhi bakhona bangifica ngidindilizile lapha ngiqulekile. Bafonela umnikazi we-building ekuwuphasta. Hhayi ngempela uphasta afike egijima ngokukhulu kugijima lokhu. Ungathini wena ufica umuntu kade unentambo emqaleni ngeke uze umthinte nawe ungaze uboshwe amaphoyisa. Unentambo emqaleni nani nophasta afike vele ngilana abiza amaphoyisa uphasta nangumuntu simfica nentambo lemqaleni usaqulekile simazi ukuthi uyisima kanjani. Kubizwa ama-ambulance-ke ngiphusunyiswa esibhedlela kuthiwa hayi lo muntu lo bequlekile akanalutho uyaphila. Uphasta wakhona-ke afuna imininingwane ngami ngisho ngishilo ngathina esigodini sakithi sibancane siyazana afuna imininingwane ngami aze angithole afuna ukwazi ukuthi kwenzakalani yini inkinga yami why kade ngizama ukuyibulala ngize ngizoyibulalela esontweni lakhe. Ngithi mina ngiyibulele esontweni lakho because bese ngiconfessile izono zami phela uphasta igama lakhe bese lilimba ukuthi umuntu kade kuzoba necishe kwaphuma isidumbu mhlawumbe imithwalo yabo labo phasta. Ayike ngimtshele-ke mina lo pastor ukuthi hayi bengifuna ukuzovuma izono zami maseke ngiyayibulala after ukuvuma izono zami mhlawumbe mangabe ngiyibulale endaweni engcwele mhlawumbe nezulu leli ngangena ngigijima. Upastor angibuza ukuthi ngimncane kangaka ngimuhle kangaka yini into ezokwenza ukuthi ngiyibulale. Ayike ngimlandise upastor istory kusuka ka kuze kufike ka-Z kusuka ngaleli langa umfana eqathaza ifoni kuze kufike nangelanga lamalobolo. Ilanga sengibhebhetheka nge-KZN, ilanga sengiya lapha kaNkosazane yemlilo. Ngimchazela upastor ngimbeke esithombeni ukusuka nokuhlala kwendaba. Upastor angibuza ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngibuye kusasa. Ngibuye kusasa ufuna ukungikhanselisha. Ngithi mina pastor i-counseling angeke izisebenze la kulamadimoni engibhekene nawo. Counseling angeke izisebenze. Athi upastor ayikhuleka ngifuna ukukhanselisha ngezwi. Ngifuna ukuthi u-understand into okuyona kuqala mande ukuthi usizakale. Angeke uzukwazi ukuthi mangabe ngikudedela ngithamba uyolala endaweni yakho uthi uzama ukuyibulala ngigcine la ngize ngikhanselishe noma usangakwazi ukuthi ubuye. Ngithi mina khulileka pastor noma ngingahamba ngeke ngisakwazi ukuyibulela ngoba labantu laba bazongisave futhi. Athi upastor yazi ukuthini amadimoni ayadelela angakuthatha manje akudukise nezwe uruhlanye ngingabe ngisakuthola kusasa. Ngicela ukuthi usayine laphansi ukuthi uyavuma ukuthi ngikuvalele endlini yami ngibuye ngizokukhanselisha ngakusasa. Ngicela nje sibhale isivumelwano ukuze ngingabe sengiyaboshwa kuthiwa ngaholda umuntu hostage in my own house because I know ukuthi amadimoni angakuvusa ngisho nasebusuku akudukise nezwe ngoba naku ukuthi akafuni ukuthi uthole usizo. Usizo bafethu bese ngilidinga hayi ngiyibhale lencwadi ngiyibhale ngize ngisayine ngize ngifake ngisho ne-6 ngoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngathi upastor uyifakile lencwadi ngize ngifake ne-6 zami. Hayi-ke indoda yabantu indoda yaNkulunkulu uyaletha amadoda yawabeka ngaphambi komnyango ama-bodyguard amanye kwakunama-battle guard but wathi umuntu oppossessed ngamadimoni angaphula ngisho nokuphula i-battle guard amanye wawabeka ngaphandle kwamawindi amanye amadoda wawabeka erufini athi umuntu oppossessed angaphuma ngisho nokuphuma ngale roof agqibula usilingi agqibula ama-tiles aphume. Amadoda-ke apastor angigada yonke le ndawo. Ake ngakusasa upastor ahlale nami phansi. Mina ngazi ukuthi phela abafundisi abantu ababekana izandla mhlawumbe uzongibeka izandla athi fire we cast all the evil spirits demons out come out. Mina ngilindele lokho. Upastor angakwenzi lokho athi angeke ngize ngikuthandazele zombuso. Angeke ngize ngikuthandazele kodwa ngizokukhanselisha ngezwi ngizokufundela izwi. Avule abasefesu chapter 1 verse 22. Lolo verse lelo lalifundeka kanje ukuthi wabeka konke ngaphansi kweinyawo zakhe.
washo ukuthi yonke into, wonke umuntu ungaphansi kwey'nyawo zakho uNkulunkulu akekho ngaphezulu. Uyena ongaphezulu, konke kukhala ngaphansi kwesicathulo sakhe, ngaphansi konyawo lakhe. Olusho ukuthi lowo muntu lowo upowerful. If lowo muntu ufuna ukukrasha angakwazi ukukrasha. If efuna ukunyathela angakwazi ukunyathela because ungaphezulu kwakho. Aphinda ngivulelele inyizwi laphayana kuJakobe 4:7. Leli verse leli belithi ngakho-ke submithani impilo yenu kuyena uNkulunkulu. Maseke nimelana noSathane. USathane uzoyibalekela as soon as senimelene naye kodwa impilo yenu isisubmithiwe kuNkulunkulu. Shukuthi senine association noNkulunkulu ngokusubmit impilo yenu. USathane ke akasanayo indawo kweyena impilo. Uzobona ukuthi nimelene naye, aqhashe, ayiqhashele, ayiphumele. Wasevula ivoice lokugcina kumfundisi uLuka 10:19. Leli verse lelifundeka kanje. Bhekani nginikile amandla okunyathela inyoka nofezela. Akukho lutho onganilimaza. Ninganyathela nanoma yini, ningahamba phezulu kwesitha, ningahamba phezulu kwanoma yini, phezulu kobuthi, kodwa akukho kuyonilimaza ngoba nginikezile igunya, nginikezile amandla. Umfundisi ke athi emva kokusubmitha impilo yakho kuNkulunkulu, kuqonda ukuthi wena usune association nomuntu, yonke into ingaphansi kwey'nyawo zakhe. Automatically wena usunamagunya ukuthi ungahamba phezulu kwey'nyoka, uhambe phezulu kofezela, uyakwenza nanoma yini, uyokrasha nanoma yini isitha, amadimoni wonke angaphansi kwey'nyawo zakho. Angeke azakhame ngoba usuku i-association nomuntu onamandla kakhulu, usuku i-association nomuntu ophezulu kwakho konke. Umfundisi angiphindele lamavesi athi into yokusiza ukuthi usubmithe impilo yakho kongaphezulu kwakho konke, ungene a new covenant nomuntu onamandla. Automatically if you submit, yini usubmitha? Ukusubmitha ukuthi uletha uqobo lakho, uthi thatha uqobo lakho. The minute uqobo lakho usulinikelile kuwena, awusasiyena wena owakho, usungowakhe. Amandla la akwawakhe lo muntu oyisubmithe kuwena, usuwambethe njengengubo. Usuhamba njengaye, usukwenza okwakhe, usuyanqoba. Awusasiye wena imagnet ey'ntweni zobumnyama, kodwa ubumnyama sebuyakusaba. Ngoba wena usunoNkulunkulu, usupowerful, usunamandla. Ngicela ukunitshela ukuthi ngasubmitha eyami impilo kuNkulunkulu. Kusho ukuthini ukusubmitha impilo yakho? Ukhohlwa ngeyakho impilo. Impilo yakho akusasiye yakho. Impilo yakho sekungeyakhe. Bonke-ke abasubmithile impilo zabo kuyena baneqiniso, bamnene, bangcwele. Akhona amandla ebumneneni, akhona amandla ebungcweleni, akhona amandla ekusubmitheni impilo yakho kumnikazi wempilo yakho. Once wasubmit impilo yakho, ubuyela kuloya muntu lo ekwakumele ngabe wena wawuyena. Phela wena ungusomandla. Angisho uyalazi izwi elithi usakhile sabo umfanekiso wakhe. Wena uyindoda yamandla, wena unkosikazi wamandla, wena unamandla. Amandla uwaphiwe. Wena unganqoba any situation, abathakathi abakakile uphiwe amandla. Iy'nkinga obhekene nazo zingaphansi kwey'nyawo zakho, uphiwe amandla okuhamba phezulu kwey'nkinga zakho. Kodwa wena okumele ukwenza ukuthi usubmit impilo yakho ebukhoneni benkosi, uhambe nomuntu onamandla, uphile empilweni yokusubmitha ebukhoneni bakhe. Emva kwaloko ngarealize ukuthi hayi man, imoya yobumnyama iqhamuka njengento enhle. Phela leya ndoda mina bingikhokhela irent, ingenzela izinto ezinhle, ngicabanga ukuthi ngijabulile. Iqhamuka nje ikununusele, kodwa ekugcineni woe unto you. Khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Kodwa lapha ya ekusubmitheni impilo yakho kuNkulunkulu,
Lapho-ke i-peace of mind. Urealize izinto ezintsha ngawe. Urealize ukuthi wena ungubani. Wena umuntu powerful ukudlula yonke into. Uyarealize ukuthi kahle kahle mina nginamandla, ngipowerful. Namhlanje ke ngoba sengisemoyeni, angisaxoxe manje story. Angisekho estoryini, ngiphumile manje estoryini. Ngisemoyeni ke namhlanje. Ngizokwenza into engakaze yenziwe. Ngizobiza i-altar call. Ngizobiza i-altar call yabantu abafuna ukusubmitha impilo zabo la ekumele ngabe zikhona. Ngizobiza i-altar call yabantu abafuna ukuhlala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngizobiza i-altar call for abantu abafuna ukunikela ngempilo yabo kuNkulunkulu, abathi mina sengihlulekile ukuyiphilela yami impilo, kodwa ke ngifuna namhlanje ukuthi ngihambe ngiyohlala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Awami amandla sengihlulile, kodwa sengifuna i-original yamandla. Ngifuna amandla la aqhamuka khona. Ngifuna ukuyohlala emngcweleni bukaNkulunkulu, uNkulunkulu angithobe. Ngoba ekusubmitheni impilo kukhona ukuthobeka. Ikhona intobeko ekusubmitheni impilo yakho la ekufanele ngabe ikhona. Ikhona intobeko la ekuphileni endaweni le owawudalela ukuthi uphile ube kuyona. Ngifuna abantu mina abathi ngifuna i-connection, ngifuna ukuba associated nomdala wey'nsuku, ngifuna ukuba associated nomuntu owumnikazi wempilo yami. Namhlanje ngizokwenza into engajwayelekile. Ngizoyibiza le altar call. Mangabe kuwukuthi ufuna ukuthi ubuyele endaweni la uNkulunkulu ekudinga ukuthi ube khona. Ngizocela ukuthi usho ungabi namahloni. Usho kwi-comment section ukuthi ufuna ukuthi ubuyele endaweni la uNkulunkulu akudinga khona. Ufuna ukuyoclaim amandla akho. Ufuna ukuyoclaim amandla akho ukuthi uhambe ngaphezulu kwey'nyoka. Ufuna ukuyoclaim amandla akho ukuthi uhambe ngaphezulu kofezela. Ufuna ukuyoclaim amandla akho ukuthi udle okubulalayo kodwa ngingakubulali. Namhlanje ngizobiza i-altar call yabantu abathi impilo yami idukile, impilo yami iyaguduza, impilo yami ilahlekile. Ngifuna ukubuyela ebukhoneni benkosi. Ngifuna ukubuyela la inkosi yayingibeke khona. Namhlanje ngizobiza i-altar call yabantu abathi bafuna ukuhlangana nomnini mandla wonke, bafuna ukuhlangana nomnikazi wamandla, bafuna ukuyi-associate noNkulunkulu uqobo lakhe ngoba ebumnyameni ekuphileni impilo yokudunguza, ekuphileni impilo yongabi noNkulunkulu. Impilo ihamba ilahleke, uhamba uyikhohle ukuthi ungubani ngoba uphumile empilweni uNkulunkulu la wayefuna ukuthi uphile khona kwasekuqaleni. Iplani kaNkulunkulu ngawe ilahlekile. Ngifuna abantu abazothi ngifuna ukuyohlala ebukhoneni benkosi, ngifuna ukuyohlala ngokuyingcwelisa, ngifuna ukuyobabaza ubukhulu bakhe, ngifuna ukuyodumisa yena. Ngifuna abantu abafuna ukubuyela enkosini. Namhlanje ngibiza i-altar call bantu baseBhazesey. Ngibiza i-altar call yabantu abathi ngifuna ukuyoyihlanganisa, ngifuna ukuyoyi-associate. Umhlaba ungehlule, ubumnyama bungehlule. Ngifuna ukuyoyi-associate noNkulunkulu. Ngifuna ukuyoyi-associate nendoda yamandla, indoda engahluleki. Ngifuna nami ukuyowambatha lamandla elithi iBhayibheli yena uNkulunkulu esimkhonzayo umbethe amandla njengengubo. Iyona ndoda engiyifunayo empilweni yami. Iyona ndoda isiqalo nesiphethe engiyifunayo empilweni yami. Ngikhathele ubumnyama. Ngifuna ukuyocrash isitha. Ngifuna ukuyocrash usathane. Ngifuna ukuhamba ngaphezulu kwakhe. Ngidinga indoda yamandla. Namhlanje ngifuna ukukhuleka nalabo bantu. Ngifuna ukukhuleka nalabo bantu namhlanje. Mangabe kukhona umuntu la eBhazesey othi yena namhlanje ufuna ukuyi-associate nendoda yamandla, ufuna ukuyi-associate noNkulunkulu, ngizocela ukuthi lowo muntu leyo angitshele, angazise. Ungangi-WhatsAppa, but mangabe ungi-WhatsAppa kuzosuke kube i-traffic kakhulu, ngigcine abantu engisebenza nabo sebekuhluleka ukucontrola lo traffic. Kulungile, ngizocela ukuthi ungi-WhatsApp, ungachazi into eziningi. Uchaze nje ukuthi ufuna ukuyi-associate noNkulunkulu, uhlala kuphi. Mina ngizobe sengixhumanisa nabazalwane engikhonza nabo abakulo ndawo. Ufike nje uqonde khona, usho ukuthi uthunywe uBuzz SA, uthembeke.
uhambe uye kule ndawo ngizokutshela ukuthi uhambe uye kuyona. Mufika laphayana mekubizwa ofakazi usho ukuthi washunyayezwa ebhasi eseyikanje waphenduka ucela ukuzohlanganyela nabazalwane uyena okuphe i-address noma i-address yale nkonzo le according to ibranch, according to la ukhona ukuze uthole ukunakekeleka. Ngoba mangabe uzalwa awusilo wena ichane lenyoka. Mangabe uzalwa udinga ukunaturishwa, udinga ukukhuliswa, udinga ukufidwa ngezidlo zikamoya, udinga ukuyazi, udinga understand amandla nawo. So ke kuloma local churches ethu ila ozothola khona ozothola ukukhula khona emoyeni. Angizili ukuzoshumayela namhlanje kuvela nekwazenzakalela angikuplananga. Angazi ukuthi uNkulunkulu uplaneni ngaloku. Angizili ukuzopromote isonto lethu, angizili ukuzopromote ibandla thizeni. Kuvela nekwazenzakalela kodwa ke mangabe kuukuthi you want to be delivered spiritually, ufuna ukuthi uyithathe le ndoda yamandla so that you can be delivered spiritually. Ngisokuxhumanisa mina nabazalwane, ungaba seGoli, ungaba seLimpopo, ungaba seMpumalanga, ungaba kuphi nakuphi, mina ngizokuxhumanisa ngikutshela ukuthi uhambe endaweni ukuthi uzothola abazalwane endaweni esona so, because uNkulunkulu everywhere all over South Africa. Ngiyaxolisa ke ngaphandle koZimbabwe, ngiyazi sinabantu abasibhekile koZimu, koBotswana, koLesotho. Angizazi indawo zakhona kwamanje but nginganixhumanisa, nginganicheckela ukuthi bakhona nabazalwane abakhonza online nikhona ukuthi nithola ukusizakala. So Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu family yolala ibonene etorini ezilandelayo. Buzz SA, nwa nwa nwa.